Ndabashimira kuba muntega amatwi. Uyu munsi Papa Sava akoze amateka. Ese wabutekereza ayo mateka Papa Sava yanditse? Papa Sava akoze agasha ayenurira abakinyi ba filime hano mu Rwanda, dore ko yujuje 1 miliyoni z'aba subscribers ku rubuga rwe rwa YouTube channel. Ushobora kwibaza ibanga Papa Sava yakoresheje kugira ngo yuzuze 1 miliyoni z'abamukurikira ku rubuga rwa YouTube aribo aba subscribers. Byose bikurikira hano ku Rumuri TV 250. Nje bibagezaho nitwa Dizzy w'Abanyarwanda. Nta rindi banga Papa Sava yakoresheje kugira ngo abone subscribers miliyoni. Nawe izo nzozi wazigeraho. Akenshi Papa Sava yagiye avugwa mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda, dore ko abakunzi be n'abafana be cyangwa se abanzi be bagiye bamugwanya ko asaziye ubusa nta mugore arazana. Niyo mpamvu Papa Sava yakoresheje iryo banga ryo kwigarurira abakunzi be n'abanzi be, akaza mu bitangazamakuru. Akenshi mwagiye mumubona mu itangazamakuru aho yagiye asubiza ko kuzana umugore ari ukuzana umugore abishaka. Niryo banga Papa Sava yakoresheje kugira ngo abone abasubscribers miliyoni, abifashijwemo no gukina filime. Nitwa Dizzy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Mudukande ya subscribe, mufungure nako kazogera kugira ngo ibiganiro tubakorere mujye mubibonera isaha ku isaha. Papa Sava akaba yujuje 1 miliyoni z'abasubscribers bamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube. Ndabakunda cyane, nitwa Dizzy w'Abanyarwanda. Ha ha ha.